محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mahuli tukbal na to in pupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iwan salam papamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari ni katanyo ha laungta ikul-ikul na sin bulanan atau adlawan sin bulan Ramadan karena yari na kita nakasud pa amoy ini kakauhaan tagwalusin duman long tasin bulan Ramadan. Jari baya-baya long ta mga pila adlaw ra kumanyaon na sumampay na kita niyo pa duhulan niya. Na sabiat to in mga parkala ini aun pa'y sab nakakapin doon hay ni amin lawi marayaw pagtuyan natutod. Amin asupaya muklas daing kato taniyo na nakakawa na kita niyo sin sa laggo-laggo tingian daing mga karayawan maksud pagtuyuan si iban sin YouTube in pakaradyaan na to ini langta bihayaon nagkambal in amin programa ta ha radio iban sin ha ini kamera amin kita lang ta si mga katotay manghuran ako hula ay mga ini katantan na makajari kamo lumamod kamo sin parkala ini habya sin mga iulin-ulinan ko ini karena na matao din biya mga magkakunahan doon han dumungog sin pangadyan sarta na yung mga inikatan amal sa lagu-lagu haamuin bang kamo tumaod sin pakaradyaan sin kami. Alhamdulillah. Naman jari imbiya mga sabuton taroon hay ni amuin mga kalabihan sin aamalan bulan Ramadan inyaon matarang kato taniyo in sa laggo-laggo kalabihan pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin amo na in kalabihan sin bulan Ramadan karena biya na sin agi amin tiunggal sin Tuhan na to Rabbul Alamin in pagjaga kaniya di habulan ini. Uusalong tayong katantan kaya ingatan niya inibadat dahil namayan ha puunan niya amo na yun pag naiksaksi paway roon Tuhan mapatot pagtag-ipunan buat malayang kanin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan day sa bindaak niya na tumakawa lang ta hatungod sin parkala ini in mga aamalan hawakto niya halawman niya biya na sinamalan hawak to sindum in ini laungta daing hasarab sing kalabihan sin bulan ini na nara in laggo sing kalabihan sin mga amal amin na pabiddaon sin Allah subhanahu wa ta'ala itungon kato taniyo rito ha adlaw gana-gana. Jari niya kalabihan lang niya sin hinang marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala ha bulan Ramadan muna siyabot doon hay ni kato sin mga sila amoy in matilusa magdukot sin ini
hirurukot nila hakitab bihan in amin mga pangadjian dahin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam dunhay nitiyayod tud nila siulat kato tanyo hasupaya in kita niyo ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mahuli-huli na misan di makapag-alupibansin sila buat malengkan makarumul kita makakita sin uno-uno na amoy in ikarayaw kato tanyo sarta pagpaamo si mga kakahinang sing kita niyo tungod sin ini aamalan ha lawman sin bulan ini. Panaglaan siya buto na hinilong niya as-sadaqah. Idh qala sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. In sa lago-lago kalabiyahan pagsarak ka amo na in pagsarak ka habulan Ramadan. Labi-labi na in siya buto na hinisarak ka. Karena in sarak ka iban sinjakat aun piagbidaan niya. In piagbidaan niya in sarak ka labi marayaw in sipok siya hitokbal. Amo na yung pagyanon law niya hiruhal sin turi kay ngatan sin lawa. Inyad to pag-ayad hasupaya in kakahinang sing kita maghuhugot in ini kandos sing karayawan hirukot kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala karena doon hay ni humugot in kaiklas sin hambuok maghinang ammal patuhan Rabbul Alamin pasal sin misan in udyot pamaranan niya hiruhal sin turi kay ngatan sin lawan niya. Amuan, hati niya humugot doon hanin kaiklas sin pag-ammal patuhan na to Rabbul Alamin. Labi-labi na hapagsarak ka in mga ini mataod di madyato halaw man na to bihaon in mga magsasarak ka na amo pakari makaingat in ini laong ta doon hayan in amin udyot pamaranan sing kita yaon kita nagduhal ada pun misan ni mahadya na alam sin dunya ni makaingat na inikaw na ginang marayaw. Bihan niya. Nabukon siya ini biya mga hipag-ibog-ibog. Im mga bihay ni. Bang siya sunnat, marayaw lang niya, hiruhal sin tuuri kay ngatan sin lawa. Ada pun bang siya wajib, na amad tuwing subay, patarrangon tuod hasupaya, imibog im mga kaibanan, ini maghinang marayaw, sababin niyaon mabaya sa ibandi, subay niya hitokbal karna inyaon wajib, in hukuman niya, amo na in pagjakat, hasupaya sa bando kaylo, mga kaibanan nalulupa, amin kaya wajiban sila sin pagjakat, doonhan makatumtum sila, mahinang sabab, dahil hapagtukbal mo yan to, in sila makahinang amal, amin amal sa rayaw-rayaw, bihan yan, na labi luba na tudbay takato si Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya afdalu as-sadaqati sadaqatun fi Ramadan. In sa rayaw-rayaw kalabiyahan atawa sa lago-lago kalabiyahan hapag sarak ka amo na pagsarak ka muha bulan Ramadan. So mayta dunhan sambil limpal si Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis niya long niya man fattara sa'iman kana lahu misla ajri sa'imi min ghairi ayang kusamin ajri sa'imi syai'a. Biyata doon si Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo long niya in makapabuka daing mga sila nagpupuasa in kaaunan niya biya siya sin sa pantun at tawain tungbas niya in siya nakapabuka in tungbas sin hirhil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin tungbas sin amin tao man biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam harukaing hadis lang niya man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihi al-malaikatu fi saati syahri Ramadana
wa salla alayhi Jibrilu laylatal qadar. Beta dun ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiu-siu in makapabuka hamanga sila nagpupuasa daing hakakaon atawa iinumun labay ring hahalal sumalawat kaniyain mga malaikat. Unin hati sin pagsalawat si malaikat pa, ipon sin Allahu Ta'ala manusia magpupuasa. In pagsalawat nila, amuin pangayuan kau si mga malaikat kaampunan pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bukon sila mangayo, kaampunan, ginhawa nila patuhan Rabbul Alamin, buat malengkan in pangayuan nila, kaampunan, amuin biya sing kita magpupuasa pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala atawa paraakan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala doon halawman sin bulan Ramadan. Sarta laong niya sumalawat day sa bin Jibril doon kaniya bang maabot in Laylatal Qadar. Amo yan to mga katawtay manghuran aagama Islam. Sartain sifat si Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to yan laong niya wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hatta yalqahu Jibril. Laong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam lando stud siya ma ini maparuli ang mga manusia. Tungod paparkala, karayawan, piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawi luba na tuod, bang siya hawak to Ramadan, sampay long niya, doon hauning katubtuban niya, bang siya magbak na iban sin Jibril alayhi salatu wassalam, habulan Ramadan, in Jibril iban sin Rasul sallallahu alayhi wasallam, laungta in sila magbasa sin Quran mahamulya iban sin Jibril alayhi salatu wassalam. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Hasabab yan na subay resab kita mataw kasi himinang si mga katantan hihinangon lawi na biyasin na sabot to intungod pa pagsarak ka amin lawa kung tatuod intagda po kaniya. Bihad to sa bablamo diyan to rin amin amal sing kita in lumawag ha mga sila amin mapatut tukbalan. Bihan ang patiw kila to dun hayan in mga sila sa sarakkahan amo na in mga pukara wal masakin. Bihad to. Na in hikaruan niya qiyamul layl. At niya, qiyamul layl, amin lang niya hitindog induman. Amo na yung sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyayta sin pamuuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyuin, adlawan sin bulan Ramadan, hati niya magtangka. Sin uno-uno na patangkaan, dahil hakakaon inumun iwan sin, pagsud kakat sin dua magtiyaon. In ini, hati niya, in asalan niya halal kato ini. Sa sumakawa, inyaon kita hatungod parkala hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biya diin in sandal na to, pagka kita riyaak, papagsandalun, hawak to yan. Habukon Ramadan, in kita, papuasahan kato, in katan maksiat, ingkatad mangi, piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon ini nalangkom na ingkatan mangi, sampay sin amin hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatat kala inyaon ini papaaniban kato, papatinggalan kato, nasubay na tuyad to aniban, iban tinggalan, mga katotay manghuran. Haagama Islam. Naroon ini, in qiyamul layl, amo na in ini pagsambahayang sinduman niya, lamod na roonhan in salatut tarawih, iwan sin pag-ianon tahajjud.
Intungod paparkala ini, amin pag-ibadat haruman yan, naway roon katubtuban niya, bita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab ibayta doon lang niya, salatul layli, matna, matna, in sambahayang dum, na duarwa hitindog. Ubos may tindog, induayad to sumalam, natimindog na isab kawihan, sa kaino yaon pa in kusog sin, udyot pamaranan mo, tumunay sin, kakahidang yaon, amunain, pagtindog mo sambahayang waktu sindum sin bulan Ramadan. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, long roon hayan, kana sallallahu alaihi wasallam, Yahya layali Ramadan, Yahya layali Ramadana, wa idha kana al-ashrul awakhir, ayqadha ahlahu, wa kulla saghirin wa kabirin yutiqu as-salah. Laong nyarunan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatat kala mabut na, in aminduman sin bulan Ramadan, madtupahang po kahinapusan sinduman niya, dun hayan lang niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, batiun niya na in anak asawa niya. Sibu dain, lang ta malasag-lasag na iban sin sibi-sibi pa, haisiyo na in makakaos sumambahayang, paakaroon niya magsambahayang. Amad to in paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahita sabab sin lago sin kalabihan sin sambahayang bistahon kato taniyo habulan. Lipaton papa pilang kalipatan di tanah kaingatan itungon iban taliun in mga yadto katatan imbanus. Laong niya in sabumia ila adafin kathira. Iban sin, lipaton palipaton, bukom pilang kalipatan. Di tanayad to maurol sabab amuratin tiyub-tuban niya pa biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sumuno kaniya hikaturing ha mga amal sa lago-lago kalabihan kana sin lago sin kalabihan sin bulan Ramadan, dun haon lang niya, idh kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan, wa kana Jibril alaihi salam yudarisuhul Qur'ana fi Ramadan. In kaaunan sin, Jibril alaihi salatu wassalam, magpangadji sila iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Qur'an, doon haruman sin bulan Ramadan. Amad to mga katawtay manghuran, hakama Islam. Naroon ini, in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to sin pagbasa sin Quran, laong niya, yutilul Quran fi qiyami Ramadan. Pagpaharaon niya in pagbasa niya sin Quran, haamin pagtindog niya sambahayang habulan Ramadan, aksara mimma yutilu fi ghairi. Labi, in haba niya, simpagbasya niya ring haamoy in bukon bulan Ramadan, yan tanda sing kalabihan na kabidda in pagsabahayang doon hawak to yan. Biyeta doon hayon lang niya, fakad salla ma'ahu Huzaifa. Pag anong doon hay ni Huzaifa tubnul Yaman, laylatan faqara'a bil Baqarah, thumma Ali Imran, thumma Nisa. Biyeta doon haon nakaagad hi Huzaifa ibnul Yaman si mambahayang Rasul sallallahu alaihi wasallam haruman sin bulan Ramadan, doon haon biasa niya in suratul Baqarah. Suratul Baqarah natalos niya pa duhulan bihan. Mahuli biasa niya na isab in sura Ali Imran, damikyan natalos paruhulan, ubos yan to biasa niya isab in suratul Nisa, damikyan sampai paruhulan, la yamurru bi ayatin ayati takhwifin illa waqafa indaha yas'aluh. Tiap-tiap makalabay in Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hamang ayat
kabubugaan atau makabubuga in siya humundong laong taruunhan mangannal pa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo doon haon banggantain perkala doon han nasabot bat kabubugaan lando mapatuthalian mangayo siya sarta magpatilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala deng mga pakaradyaan jumatu asusungon. Na laong niya pamasalla rak'ataini hatta ja'a Bilalun fa'adhanahu bis-sala kama warada fis sahih. Laong niya masing-masing Rasul sallallahu alaihi wasallam doon magsasambahayang sinsambahayang doang karakaat yaon habihad tuin haba simpagbasahon sampai laong niya dumatong na Bilal maun amuyin mag ini panghimati na siya sintungod paparkala pagsambahayang. Yan biyayta. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kalabbiyahan doon ha ini. Tungod paparkala sin pagpuasa iwan sin qiyamul lail. Biyayta doon ha ini si Rasul sallallahu alaihi wasallam laong niya as-siyamu wal qiyamu yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-sawmu Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba bin-nahar. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-layli an-nawma bil-layli fashaffi'na bih. Na laong na ya Allah hati niya mamungin puasa iban sin Quran pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Tuhan namu pasapa ata kami haamin nagpuasa iban sin nag ini basa kabo amo yan hati niya doon haon mamisarahan in puasa mamisarahan in Quran amoy pagbasahon sing kita laong niya ya Tuhan ko laong sin puasa, iagpangan ko siya sin pagkaon, iban sin pag-inom hawak tu adlaw, laong isab sin Quran, iagpangan ko siya ha ini pagtug niya sin dumyaon, hawak turum, na pasapaatan na kami laong sin ini Quran, damikian dain pagpuasayaon, naroon haan, hirihil sin Allah Ta'ala ing kapatut, haamin tupot sadya kapatut dirihilan sin Allah Ta'ala kanila tungod papagsapaat, pasapaaton sila, paamuin nagpuasa iban sin, amuin nag, ini sambahayang yaon. At niya amuin timindog sin, ini pagsambahayang sarta nagbasa sin Quran, doon hayan, biya na sin pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ini, kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya kana yusalli bil layl 11 raka'a fi Ramadan wa ghayru. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kaunan niya bang siya sumambayang haruman sin ini bulan Ramadan, bihan, maabot siya hangpo tag-isa rakaat damikyan harugaing bulan daing bulan Ramadan. Walakinnahu yutilul qira'a wal arkan. Sumagawa bulan Ramadan, pagpahabaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impagbasa niya, sarta iban sin rukun sin sambahayang dunhan. Amad to. Hatta annahu qara'a marratan akthar min 5 ajza fi raka'atin wahidah ma'at tartil wat ta'anni. Sahingga laong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam namasarun haon sin basta niya makaminsan doonhan miabot siya ini 5 juju sin Quran.
sin ha hang karakaat da. Mahita sabab doon haonin pagbasa niya iban sin tartil. Amin long ta najajang jang in pagbasa doon haon amuin palahilon sarta doon napipinig-pinig in kapatot sin tiap-tiap huruf sin Quran amin hikatukbal at awalong ta mapatarang in tiap-tiap huruf yaon ha amin parsukuan niya kandiri niya. Bihat to, sarta laong niya wattaan ni. Iwan nagdara sing katumaninahan, hasambahayang hati niya yaon kaniyain khusyu' iwan sin amuin laong ta in bigid jantung niya yad tulong ta ini simusugpat pa Tuhan Rabbul Alamin hawak to siya nag sasambahayang. وثبت أنه كان يقوم عند انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. Aun lang niyaroon riwayat mahugot in kaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam timindog siya magsambahayang habang tungaan na sindum at walong niya amuin makauna tiyo-tiyo dang habang tungaan sindum at along niya makali-ili tiyo-tiyo dang habang tungaan sindum. Bago mo siya unlong niya, summa yastamirru yusalli ila qurbi tulu'il fajar. Manjari ang panianiyaon hitoy in sambahayang niya yaon, sampai akun-akun lang niya gumawa na in fajar. In lugay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha sambahayang. Fayusalli 13 raka'ah. Magsambahayang siya hangpo tagto rakaat. Doon hayan. Hati niya inhangpo rakaat yadto amunain ini longta amin duarwa hitindog amunin long niya salatul layli matna in sambahayang dum na duarwang karakaat sumalam. Duarwang rakaat sumalam. Hati niya into nakapinyad to amon timpagyanun witir 2 rakaat makauna pagkabus witir mahugot doon biyayta hawak to niya piyapag jama ay mga sahaba hatungod sin sambahayang tarawih kana kita niya in pulakkanat iyan in mga pagsambahayang nila aun liyang meron haon tutura magsambahayang aun doon 5 aun doon 7 aun doon makalabir nga mga itungan yadto na doon hayan daing ha pikilan si Umar ibn Khattab malingkat hati kulong niya bang nag-aagad-agad amunain piyapag habuok niya hambuk ibam im mga kasahabatan niya doon ha waktu yaon na amuna yan hindi makan sampay maripa waktu na to ini bihayaon amuin sambahayang longta nagjajamaa at sambahayang sunat. Kanu yusalluna 20 raka. Inkaunan nila magsambahayang sila kauhaan rakaat. Wa yaqra'una fir rakaati nahwi as-salasina ayah. Uusya to bang sila magbasa sin tiap-tiap rakaat bihan sa kira-kira mga 3 ayat in basahon doon hayan atawa laung niya ay Al-Baqarah, Suratul Baqarah. Aw ma yuqaribu 4 safahat. Aun doon lang niya akun-akun abutan siya ini 40 safha tinya 4 ka gikap doonhan sa kira-kira atawa 5 ka gikap wa yusalluna bi suratil Baqarah fi 8 rakaat aun waktu pagsambahayangon nila in suratul Baqarah yaon daing hapanagnaan sampai pakahinapusan bahagion nila sadya pa 8 ini karakaat.
Na dunhan amon tulong tain law niya apabila sila sumambahayang doon hangpo tag 2 rakaat doon haon maubos lang tabas sa ubiya sa pama sa pantun niya sin suratul Baqarah. Naamoy nilaw niya in pag ianon sunnat sin sambahayang tarawih. Hati niya paida khaffafal qira'ah zada fi adadir rakaat ila ihda wa arba'ina raka'ah. Laung niya roon haon deng ha sunnat sin salatut tarawih apabila hati niya pakaanon nila in pagbasa, hati niya pahaupoon in pagbasa, ganapan nila in rakaat sin sambahayang doon haon sampai mag-abot siya lang niya kapatan tag isa rakaat. Kapatan tag isa rakaat. Na yan lang niya imbita si mga kaibanan aimma iban lang niya in labi marayaw al-iqtisari ala 11. Amin pahawpuod na hadya pa hangpo tag-isa aw 13 ataw hangpo tag-2 zada fil qira'a wal arkan. Sumakawa pahabaon bihan ganapan doon haon in pagbasa iban lang ta sin rukun amin ma tilo sa marayaw in hantang sin tiap-tiap rukun magpindaray hambok pahambok. Sarta biyata doon ni laysa li salati tarawih adadun mahdud. Wayroon lang niya sambahayang tarawih biya mga giyakan ta intaod niya. Sabi niya biya bay taasal salatul layli matna in sambahayang doon ini ha waktu sindum lang ta na 2 ruang karakaat. In siukat doon haon sin amin kakahinang ini an tusalli fi zamanin tahsulu fihi tuma'nina wa ta'anni. In siukat sin sara doon haon bangkaw sumambahayang hawak tusin ini sambahayang ito amoy subay mo mapatarang in tuma'nina niya bihan ha sambahayang. Amin bukon kau nag aapas bihan. Amoy in nagaamutan simbas sara isimbasahan sa sumakawa imbasahan niya subay iban tartil bihan ha supaya mag-agad sumud palawm simbigi jantung in kamaksuran sin biyabasa amon in paganon lang niya at tadabbur doonhan iban sin in yaon katantan mabista marayaw in amal ibadat sabab in pagbista sin ibadat sambahayang bibista in katan hay amu amin hiwal mo katan sin rukun yaon karena giyakan dahan yaon tutungbas kan yaon katantan. Naamoy ato mga kataw tay manguran haagam Islam. Na inso muno doonhan dahing ha mga kalabyahan si mga hinangon haruman sin bulan Ramadan law niya al-i'tikaf. Ain mag-i'tikaf, hati si mag-i'tikaf, amoy in law ta tumutog siya roon halam si masjid, mag-ibadat. Pati suok pa Allah subhanahu wa ta'ala, law niya pakadi'takafa sallallahu alaihi wasallam ولم يزل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى كما ورد في الصحيح. Laungnya in Rasul sallallahu alaihi wasallam masih mag-iitikap siya sin hangpo kahinapusan sin bulan Ramadan sampai sadya iabutan na siya sin kamatay niya. Bihan in riwayat. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitu kulli taqiyin. In masjid long niya bahay long niya sin tiap-tiap
amuyin nag-aayad atawa naghinang tampan sing ginawabaran niya daing haamuyin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta doon haon, takappalallahu liman kana al-masjidu bainahu baitahu birrawhi warrahmah wal jiwaz al-sirat ila ridwanillahi ilal jannah. Biyaita doon haon, laong niya doonhan in Allah subhanahu wa ta'ala in amoy in mag patudjuha sa rayaw-rayaw panawsin ipon doon ha maabutin waktu bang in manusia mag ini arun haon natin in Allah subhanahu wa ta'ala in may na-injo makaha ipon niya doon halam si masjid bihan bainahu wa baina ar-rawhi war-rahmah wal jiwaz fi as-sirat ila ridwanillahi ilal jannah. Sarta lang niya roon haon iban sin pag panaw nila haamuin taytayan panawan haadlaw kana harap palawm sin sulga doon haon dahil tureng ha mga sabab sin ikadawhat ta sing kalabyahan sa lagbo-lagbo tungod paparkala pag itikap. Ini kaliman niya al-i'timar dahil ha mga kalabyahan sin amal amo na yung pag-umrah ha bulan Ramadan, doon haon biyay talong niya, huwa ziyaratu baitillahil haram lit-tawafi was-sa'i fi Ramadan. Amo na yung pagtibaw, harap pa baitullahil haram. Hamak ka, amo yung tumawap, ibang magsa'i ha bulan Ramadan. Sampai biyeta doon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. In pag-umra lang niya habulan Ramadan, in timbangan niya biya siya sin nakapag-haji iban ako lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kau ilago sin kalabihan yan, mga katawtay manghuran ha kama Islam. Wala tanaiyabutan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haamin makapag-umra kita habulan Ramadan na biya kita sin nakapag-agad iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam naghaji haamin waktu sing kabuhi niya. Damikyan in pag-umra biya ta doon amin masi-masimuhihinang al-umratu ilal umrati kaparatun lima bainahuma. In pag-umra mo sin tahun ini, atawa sin bulan ini, manjari nag-umra na isab kaw sin bulan hambukid to, atawa tahun pa tahun nag-umra kaw, na doon haon, haot sadya sin dua umrayan, amoy in, yahalian muruunhan katan in, amal, sin ikaw hasupaya, wayroon kasatuan mahinang mo, narunhan mahinang kiparat in hautan sindua umrayaon kay mo rito haadlaw gana-gana mga katawtay manghuran haakam Islam. Naamoy ni in subay ayaran sing kita ni upakaniya. Pakaniya teng ha mga amal ini na hasupaya bang kita nabiyak sa na maghinang sin mga inihabulan Ramadan sabab sa lago-lago pagmahilyan. Laong tapag, ini anad sing kita himinang tumatas doon ha, waktu yan bulan Ramadan karena doon hayan in pagtarawi sing kita halawm sin katluan adlaw atawa kawhantag siyam doom, bihan atawa ini katluan duman, doon hayan na in ini hasupaya maanad na kita
sampai habukon ini bulan Ramadan, amuin makapatindog na kita sin mga pagsambahayang ta. Amuin sarayaw-rayaw ini duman atawa ibadat sinambok ipon harap patuhan Rabbul Alamin, amin biyay ta kato bihan sarayaw-rayaw ibadat amuin magbati kau sindum umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala bang ingkatan si manusia atawa kamatauran si manusia nahahalok na sila natug. Ini ikaw magbati umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala isa-isahon mo siya dahon mag-alop pa waktu yaon sarta hipakita mo kaniya bang biya diin in katarangan simpag singud mo sinhinang piang hindo sin Allah Ta'ala haraak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang nakaamura ka impag singud sing kita tumunay sin ibadat sambahayang harap patuhan Rabbul Alamin mga katawtay manghuran haagama Islam. Nah sabab itu ini doon hadyan patubtubon tayong pangadyan ta waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mga yadto mahinang sabab sin ikabaku sim panumtum na to, hakakainang na to, habulan Ramadan, iban inyan katantan, hasupaya timibot kita niyo habukon bulan Ramadan, hasupaya dunhan maapas na to, in pahala, halom sinhang kabulan, Masya Allah, bang kimugdan, ha mga hinang laungta, amunain hinang, ini jajagahan sing kita kumugdan halaylatul qadar, biya kita sin nakapag-ibadat in timbangan niya biya sin kawaluan tagtu tahun in lugay ta nag-ibadat para halinyaon katluan dum atawa kawhaan tag siyam dumanda hinang ta sumagawa in timbangan niya biya kita sin naka-ibadat pa Allah Ta'ala laung ta kawaluan tag ini upat laung ta ini bulan. Amat ito mga katawtay manghuran, haagama Islam. Na imahuli niya, manghumbay dako kanyo kata na waktu ini, aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur Tuhan Guru pengajian Station Sipis Putih Sabena Basilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. People Station Santa Catarina. Wakil Guru pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud Guru pengajian. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur Tuhan Guru pengajian. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maksud Guru pengajian. Apa dokter kegiatan itu kita buat sayon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا
إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.